Amazina y'abana b'abahungu agezweho ndetse n'inkomoko n'ibisobanuro byayo. Izina Dalton. Dalton ni izina ry'abana b'abahungu rifite inkomoko mu Cyongereza, rikaba risobanura umujyi wo mu kibaya. Ba Dalton bakunze kurangwa no kugira confidence no gukunda kuyobora abandi. Aba ari umuntu utekereza cyane mbere yo gufata umwanzuro kandi akunda gutsinda mu byo akora. Izina Lucas. Lucas ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura umucyo cyangwa urumuri. Lucas akunze kuba umuntu ugira umutima mwiza kandi akunda gufasha abandi. Akunda amahoro kandi aba afite intelligence ikurura abantu. Izina Edgar. Edgar ni izina rifite inkomoko mu Cyongereza cya kera, rikaba risobanura intwari ikomeye ikoresha icumu. Ba Edgar bakunze kugira courage no kutemera gutsindwa vuba. Aba ari umuntu ukunda gukorera ibintu ku gihe kandi agaharanira icyo ashaka. Izina Calvin. Calvin ni izina rikomoka mu Gifaransa, rikaba risobanura umuntu ufite ubwenge kandi utuje. Calvin akunze kurangwa no gukunda no gutuza ndetse no gutekereza cyane. Aba ari umuntu ukunda gahunda kandi akunda kugira ibintu bye biri ku murongo. Izina Franklin. Franklin ni izina rifite inkomoko mu Cyongereza, rikaba risobanura umuntu wigenga kandi ufite umudendezo. Ba Franklin bakunze kugira leadership no gukunda gukora cyane. Aba ari umuntu ukunda kwigenga kandi adakunda guterwa ubwoba n'ibibazo. Izina Adoni. Adonis ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura umuhungu mwiza cyane. Ba Adoni bakunze kugira umutuzo no gukunda kwiyitaho. Aba ari umuntu ukunda gukurura attention kandi akunze kugira confidence nyinshi. Izina Brian. Brian ni izina rikomoka muri Ireland, rikaba risobanura umuntu ukomeye kandi w'icyubahiro. Brian akunze kurangwa no kugira imbaraga no gukunda kurinda abo akunda. Aba ari umuntu ugira determination kandi ukunda gutsinda. Izina Ivan. Ivan ni izina rifite inkomoko mu Burusiya no mu Giheburayo, rikaba risobanura Imana igira ubuntu. Ba Ivan bakunze kugira umutima mwiza no gukunda gufasha abandi. Aba ari umuntu woroshye kuganiriza kandi ukunda kubana neza n'abantu. Izina Giovanni. Giovanni ni izina rikomoka mu Gitaliyani, rikaba risobanura Imana n'inyembabazi. Giovanni akunze kugira style n'ubwenge bwinshi. Aba ari umuntu ukunda elegance kandi ukunze kugira uburyo bwiza bwo kuvuga. Izina Dennis. Dennis ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura umuntu ukunda ubuzima n'ibyishimo. Ba Dennis bakunze kugira energy nyinshi no gukunda gusabana. Aba ari umuntu ukunda gusetsa abandi kandi akunze kugira umutima wishimye. Ni irihe zina wakunze muri aya mazina? Ni irihe zina wumva twakoraho ubutaha? Andika muri comment. Niba utarakora subscribe uyikore, ukore na share ndetse na like. Dukomeze tubane.